Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqah yaltamisu fihi ilmah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala fi riwayah. Alhamdulillah sini nato matapang kahadere syukuru tamagangka resesena pong Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan niya pasalama masa reale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak laloki tudangi yang kali ngeta puasa na nabita tapi timut tadi nama salawat di nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada wanita di kota Tarim, Yaman. Si waktu magering ya, masemang ya. Talung ngasoni talung pandeh. Waktu tani lagi nama kedua bini ku aga sabak na malasa ke. Na bali bini nama kada talung ngasona malasa. Na sabak talung ngasotona de nang kawan nipi siruntu nabita. Maka dilaki na berarti wani-wani ki siruntu nabita maka dia wani-wani ka siruntu nabita. Talung ngasoni de usiruntu talung ngasotona masemang. Maka dilaki na aga na sabari wani-wani ki siruntu nabita. Na bali rumah kunreye maka da ero ya de nalaba sasosiwan ni ku gangkan na pura ka masalawa di nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bak 10 salawat 15.000 kali salawat. Tapi itu melo kisiruntu nabita tania benga masalawa bawa tania. Na satu panditata ya ko melo ki malo musiruntu nabita minimal apa aga-aga ijama. Nomor sedih timutta mega masalawa. Nomor 2 berusaha ki patuo manangi sunnah-sunnah na nabita bicu etoga batwa etoga maringang ki jama masusa etoga ipatuo manangi aja na malopoy bawang gangkana sa pusisa na nabita Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sidi waktu tami masigi mapak guru letu iyolona anak guru na turitari mi bana jama gangkana capu waktu nama pak guru teri bawa na jama. Kita ni ko anak murid nama kedewe guru nangi mata teri mapa mula bunga teri tutumi gangkana nama kuku aga na sabari. Maka di pangulut ta Abdullah bin Abbas ero ya anangnya tama ka masigi dewi ngerangi aja abiyoku upake atau aja atongatko. Coba. Mito iko dena patu sunnah nabita tama masigi aja atongan na. Maka dia murid na sunna mero. Namo taselei de to tama dosa. Maka dia pangulut Abdullah bin Abbas tonga sunna me.
Tapi kota makanannya masih na aja kiri ko pake berarti watue de waringar ko pun Allah Subhanahu wa taala de upatue sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syarat kedua. Kami kimalo musirun tu Nabi tapatue sunnah Nabi je mana kotole. Kemudian nomor 3, ikomelo kimalo memanip sirun tu Nabi jadilah pelayan umat. Aja nih ditolong melo ilayani. Tapi mancaji ki pelayan umat. Nasabah itu Nabi memang lekiring kupung Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Kemudian nomor 4, yakumi kimalo musirun tu Nabi tapeno ya tita rasa udani melo sirun tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepura anak muda koyaman leko guru nah, maka di guru dega ga amala marenga supaya malomu kasirun tu Nabi ilala nepie. Maka di guru nangkah aga sebelum matinro baca salawat bakal 500. Jadi lisu nih. Sebelum matinro Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bakal 500. Dan karena seminggu dia nasirun tu Nabi lisu si pengen ko guru na maka dia pun sirun tu Nabi maka di guru na tambai pak gena si sabuh baca si salawat si sabuh gangka si minggu dia pana sirun tu Nabi maka di guru dia pun sirun tu maka di guru na berarti kurangi tambai pi pak gena 2 sabuh agan hangin asengir maka dewe si sabuh lagi biasa nama tindo tudang apalagi ko gena 2 sabuh mau panak kapang. Dia gaga meringan-ringannya, dia ulai jam itu 2 sabuh salawat tu dia ulai. Dia gaga meringan-ringan ga, magampak-gampak ga, maka guru na, engkah. Matu ko mengeri biwi, lo undaki lo bolaku manrewannya. Kemudian engkah kamar upas sadiangi, eko pura kimande tama kimatinro, insya Allah matinro kimatu manipiki, siruntu kinabita. Maka dia rona murina, kamu paling gampang. Mana tanya robu kata podanga. Akhirnya napas dia lena. Nasabah itu gure ko yama tu ko alena ma pande biasa na andre lundra. Nandre bembe. Jadi anak muda na luasnya lena dia nama de tangaso. Sabab melu mande bolana gurunda. Gangkan na letu bolana gurunda de gagi pas sadiangi sangadinna lahom. Biasanya lahom bale tasi ipa jai na pirakoi. Bale rakoh. Ya, malampe ladai. Jadi bale rakoh. Jadi bale rakoh mi pandangi dek gaga nandre dek gaga roti. Ya sabi itu orang dek gaga roti ya senah. Malampe. Apa makat do par ka don ya jue. Iko mi kimalam ma yandre irame jo kowe pelai. Iko de irame na yandre si puisi tamatu to. Iko ya bampangi pinsang itu Baleraku bawang ipas sedangi, nandre ni nangi. Nah itu ko agaga mapa jayandre, malomo kitu mano, madakka. Matangangi nangi mandre anak muda madakka mi lewerino guru. Dia gaga werino tarenga maka di guru na. Dia nawa di minu tuh. Ke madakka ka, ke me ko sirun to nabi taga. Kade melo aja minum. Dia na minum. Gangka na capu nero baleraku maka di guru nangkir kamar upas sedia komboa, tamani matindo, tamani kamarae. Ternyata koro kamarai jam pa AC kipas angin lagi dek gaga. Oh pelapa. Atau madeka apa kesi. Gangkan nasi jang ilala kamarai de nule matinroy. Maka to guru tapas suna kade magi. Wah de ule matinroy. Mapelaka madeka kak. Aja nusirun tu nabita yang pati tapas subuh kak. Maka di guru na tanggungi paterui pasai. Apa sah? Ayo nama tinro nanya. Yolo na subuh oleh guru na tadue. Waktu ni tadu nangis ke guru na, mi cawa-cawa dia. Ilala tinro na. Tadu, oto ki supaya tahajud. Pas moto tapas sulla matana macai ko guru na makar. De na melo makan re guru ko ide. Terima lagi. Nama cawa-cawa itu nanya si runtu ni kapan habis tak makar ada gaga itu. Mubaleka. Kada aga paling mewah si runtu makar ro nanya ya matin doka.
Wita leko koka padang pasir tangaso. Dek kepelah. Tanya apa to dekaku. Masa pak kawai. Jo ke kamabela. Tiba-tiba angka salo urun tu yoloku. Wak deperi rosalo wale wena. Watun nero nangi wena angka di kolimaku. Melo di upata mo kosumpaku. Manang kalau kita duka. Jadu neno. Macai. Maka de guru na. Eko cap ko pale makan de guru ko ya. Aja na. Tapi sengisi dia gagambo makada magi na iye mega watuta masalawa ni nabita 500 salawa sisabu salawa tapi dia nul letaruntu i nabita ilalan ni pita nasaba tabaca bawa misalawa tapi dia gaga udani ilalan ngatita melo siruntu nabita pada pade nange udanita akowe sebelum kimatinra. Jadi tu nipi tua diator sebenarnya tua diator. Magi na ini puluhan tahun kita berselawat kepada Nabi. Tapi dia pernah kata siruntu Nabi tak. Nomor di kapan nasabari megalak da dosata. Nomor 2 masalawat mi. Tapi dia pagaga udani malopo ilalang atita. Tongetong melo siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nato matapang kahadir. Ini sebagai mukaddimah. Jadi melo wala ada sepalatu yawanniye. Iyan tu pasanna topan ditata Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Pengarang kitab Bulughul Maram. Pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Muslim. Ya topan ditata ilala sedikit takna natapi makada idza aradallahu bi'abdihi khairah. Yarupung Allah Subhanahu wa taala yakona kelora ngidece ngirisi dia tanah angkat tu tanda-tandana. Jadi Allah Ta'ala ikona kelero kidece angkat tanda-tandana tu. Aga na tanda-tandana ikona kelero kidece ngi di atai pung Allah Subhanahu wa Ta'ala napo itu panditata makada wa faqahahu fid din. Ero rupa tawe ero atai yakko yak kelero ngidece ku pung Allah Subhanahu wa Ta'ala nomor si di aga tandana ipapahan ngimatu aku pak disengang agama. Jadi kena kelor kita cepung atala napa pahanga kimatu pak disengang agama. Termasuk ni napa pahangi ko pak disengang agama pung Allah Subhanahu wa taala ga yeko angka pengajian rajin hadir. Ya, turu ke. Tapi sebaliknya nasa to panditai ya senge to cilaka to ako ni masigi na pengajian lete masigi masun pajang. Ya, Pak Geran ya pangkana itu matindro ya. Ya. Itu tuh cilaka itu. Pengajian masih gini, letek masih gini masuk pajang. Sampai dia melo tu dak pengajiannya. Nah ini hadir ke pengajian ya, majelis Pak di setengah agama ya, megal ada apelana. Bahkan kasih di pandita pengarang kita Bughyatul Mustarsyidin Syekh Abdurrahman Asy-Syatiri aganasa angka 10 pak ala biranna tolowe pengajian matun tu pak disang agama namo matindroy runtuto namo matindroy jadi pego ke pengajian towe dia nama rigaga bawa ki kasorok bawa ki angka luang timbok ikoti dia nama rigaga yang penting turu ki hadir bahkan namo salania ki taruntuto nasaba ini tu lo tu dah pengajian lele mana 4 juta tu, lele mana niata. Kami mah tu tahu tujuanna niatna melo tong-tong matun tu pak di sana. Engkah tahu dia anak tolo tu dak kowe gara-gara aga. Ya ko pura pengajian man rebe patowe. Ah, dia nama dia. Ya. Engkau tahu gara-gara aga mi sandala mi ka panalelu. Nasabak malusa-lusa ni sandala supaya mabaru-baru lo kijo masih ge pengajian. Li supaya mato mabaru-baru ni bawa liso. Engkau tahu namo salania ki agana sanabita humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk bersama orang yang menuntut ilmu agama, dia agama tu penyesalan lino naniang akhirat. Nah yang matu ko tetongnya selesai ceramahnya
insya Allah kena terima pong Allah subhanahu wa ta'ala, angka malaikat mak beri pengumuman, gore matur malaikat, aga gorani malaikat, kumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyiatikum hasanat. Tatomana ni, kuramana ni tu nak dampengi sininna dosa-dosa tak pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjana tu. Nah itu lala matun tu pak disengang itu lala susah. Lala susah. Agana Nabi tak mansalaka torikon yaltamisu fihi ilmah. Niga to malalawi lalenna lo matun tu pak disengang. Jadi itu bahasa Arab, laleng itu dua bahasa Arabna. Syari si bawa torik. Secara umum biasanya syari lala malopoe, lala maloange. Iko torik lala macike. Lebih malomo yo lala maloange atau lala macike. Lala maloange. Nero lo lala matun tu pak diseng agana Nabi tak torik lala cika. Netu ko lala cika yo la tu mega hambatanna, mega halanganna. Padahal ki matun tu pak diseng tu mega susah, mega hambatan, mega halangan. Napa kimelo oh meka matu lo pengajian Masjid Al-Fitrah. Tiba-tiba yo lo na mengeri bitapa turu bosia. Turungi bosia. Mak bici setan makade jangan ulau. Bosi wi. Masa mako matu. Sama bawa no ilalang. Engka ko tindomi muna sumuanre tanah menyameng ya. Coba bici setannya. Ya ko pura ni munasu indomie buka bawa ni HP-mu, YouTube na mita, di mau mita tu caramu ko YouTube. Coba acana setannya mak bici tu. Pas matu pura ni nanasu indomie na, mapamula ni nandre manonton YouTube. Na peli mamane mangkelinga ceramah. Mak bici si setannya mak kere. Matu pitu ceramah lelengnya na jolo mita berita ga. Tomakelo dandu ga. Caranya matu pe. Na berubah. Jadi itulah matun tu pak di sana tu lala susah, mega halangan, mega hambatan. Tapi kok yulemo lo lalo yero gagai. Agana Nabi tak sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niga to mal lala susah lo matun tu pak di sengang ipalo moy matu lala na ko Allah subhanahu wa taala gangkan nata masuruga pamasena pong Allah subhanahu wa taala. Ke contoh warengnya. Kilo Jakarta. Ipajok kalewe. Iko melo kilo si de kampo na ipajok kalewe biasanya susah tuh. Apa ki melo sapa oto. Mangoto kisimatu yeko oto bicu to mi wa megatoni isa na de gaga si cipi-cipi ke. Makanya mo ko na patu ya asena supiri Biasa supiri mapelo dia na patu asena. Ya mak bopelo ke. Ya. Letu si matu bandare napa ki melitike. Masusah, napa melo check in, napa me boarding, menda si matu pesawat kelas ekonomi, susah. Letu si matu Jakarta, noki, napa ki melo sapa oto, napa ki me sapa penginapan, napa ki me sapa andre, susah mana. Tapi kome kilo Jakarta, natulung itu napa jok kaki itu menyama mana tu mata, napa ki masuk poli bolata, rapan, engkau auto sedia jemput ke. Jadi me banda jempu ala letak lo apa roto letu si matu bandarai makadero supiri aja nata melitike puran itu liang kelas bisnis jalur khusus dia ne periset langsung mende pesawat mende si matu pesawat ya ko kelas bisnis to itu ko pesawat kedo cek demi kedo to itu pramugari itu kedi maka ki tapi ko kelas ekonomi namo jungkri balik ki detona kedo ya. Terus si matu pole pesawat, tapan kan sedia jemput. Kadang kan itu hotel upas sedangnya, angkana andre upas sedangnya. Menyamat tu. Napi kolino ye. Nah itulah lala melok tama suruga itulah lala susah. Apa mula ki buru. Nah itu etana matu di ko ki buru saga. Siaga pe etana kamalinoy, sekuat to kitu etana lala ki buru. Ya ko 30 pisabutan, 30 pisabutan lala. Aku pada mahsyar matu 50.000 tahun. Malu jolo mana tekor. Mata so sijaka ya sena ulutta. Nasabari dosa mapusa matu to engka dosa na gangka kaci-kaci, kagangka utu, kagangka popa, wetang, aro, engka lalo labu nataro pusana onregana dosana.
Lalu susah. Dan apa matu penimbangan amal. Termasuk hari yang paling menegangkan nasa tu panditata. Iko itimbangnya malai. Fa'amma man thakulat mawazinuh. Fahuwa fi'ishatir radiyah. Niga to decen nalak bimatana najana. Iparuriyo tu mata. Tapi wa amma man khaffat mawazinuh. Fa'ummuhu hawiyah. Niga ero decen nalak bimaringan najana. Neraka tawana. Nah termasuk hari menegangkan itu masuk penimbangan amal. Nah jangan pamelo ki penimbangan amal tanya pato seletak melo mi lagi ipasi nah tanya pato seletak. Apalagi penimbangan amal matu susah ye. Tanya si matu titian sirot rambut yang paling tipis ibagi pitu tajamnya lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Lampenan ketu pandita makada sisa 500 tahun engkau makada 3,000 tahun. Susah ya, engkau makalolo, engkau ulun na minapaki jokka. Engkau napa 2 langkah. Tanpa makdana ni, yuko makdana ki langsung neraka jahannam yawat. Iko melo ki jokka laletay, iko mi ki pa jokka letay. Tapi kung natulungi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pong ta'ala pa jokka ki, mapamula ki buruk matu, malomo. Gangkan natama ki surga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Magi piyule runto ilalam malomo tama surga. Iko tuta 2 kilo nyoe melo ki malo lala susai lau matuntu pak disangang na palomoy matu lala tapong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan na tama suruga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niga tahu malalangi atau dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya sampai dia masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kau ke pengajian berusaha ki turuk ki hadir. Nasabak tani apa tu apalan tu, apalagi pengajiannya gratis mito. Gratis mi. Dia pada lelengi mek kita ma bioskop menonton, nule kapa dosa miruntu maka majaki. Meluki nonton konser musik maka majaki. Pada sada selewe biasa tu mi dosa iruntu. Nah yelo matun tu pak disanga gratis. Apala lopo imondina na pasadia pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pentingnya menuntut ilmu aja na sembara to pilih-pilih juga. Ya. Aja kama ero mi ustase ipoji na sabak lucu-lucu mi bawang aja. Jadi ko sapa ki pengajian sapa ki tahu yala guru ero mana sepak disengena. Apa mega maku kue tahu macam manana macerama nih. Ya macam mana nak macam ramah ni. Dia kena nama pesantren, dia kena nama sekolah agama, tapi mana nak. Nah itu tu dia nak kena matun tu pada disang agama, kemana nak biasa salah-salah tu matu. Agak nasa nabita, ya komelo kama lino itu, kemelo ni kama lino sana ya. Mega matu muba ruwaibidah. Agak ya seruwaibidah, alladhi yatakallam fil am. Mak bicara tapi tanya keahliannya. Kasarana ko bahasa Arab pak bahasa Indonesia komentator nih. Kita komentator itu. Apalagi baru-baru Pak Golo Itu komentator itu jago ada itu ya si komentator jago ada. Kemudian bang mana Pak Golo itu bang mana? Belingnya bang separuh nak kene. Pas alena yari gol nama matan nang dia Tony sengit. Komentator. Hati-hati ki mega tu maku ko komentator ko agama magala ma protes magala ma cerita itani matu ken rome maki basikola makredito nang basikola bahaya ye bahaya ya termasuk di masjid ko unda ki pacarama ero manase pak disengen aja na de gara-gara lucu-lucu na mi mega mi kedona ipoji si aja yang jelas sanad keilmuannya si sambungi guruna gangka sahabae, gangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man laysa lahu syekh. Niga dega guruna. Ilal atau tongan linona. Syekhun arifun makinun. Guru malam kue pak disangana gangka Nabi ta. Marrat hayatuhu. Capu bawa ni matu umur natero tua kolinoe. Wahuwa ma'dud. Sedang dia berada di dalam kerugian yang besar. Jadi nomor sedia. Tanran nasi dia ata ipoji ko punga taala ya kelora de ko punga taala ipapahangin mato
pak disang agama. Kemudian nomor 2, tandana pun Allah Subhanahu wa taala nak kelorang ideceng wa zahadahu fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hidup kita di dunia zuhud. Zuhud kimat kolinoy. Aga yasa zuhud, yasanya zuhud. Dena yatangi malalino de. Dena yatangi main caji tosogi de. Namo meki malamanang talamanang ya ko tawle. Yem itu dena wadde angka papoji ilal ngatita akolinoy ayi itu dena wadde. Imam Malik itu tanya pato sogina. To pandi talopo ya. Itu Imam Malik baju tahajud na bawa harganya 1000 dirham. Sekitar 70-20 juta khusus dipakai sholat tahajud. On rosogi nero Imam Malik ang kasih dito pandita yang sejaman dengan beliau ya sing Sufyan As-Sauri. Maroki isura. Makedewe Malik. Pandita kok sogi padik menyindir. Pandita kok sogi. Nabali tu pandita ta Imam Malik makede ketahuilah wahai Imam Sufyan As-Sauri makede iya linoe aku mituli maku tapi cek dek mode nak kena tama ilalang atikko. Itulah zuhud. Dia tu na marigaga na bauli mata tu dia na marigaga. Ia mitu marigaga, ia ko ipoji ibauli mai. Dia tu marigaga tu dayolo ki kon kacara. Dia marigaga. Tapi ia mitu mancaji masalah, ia ko ipoji ipatu dayolo. Ko dia patu dayolo magaliwi. Dia tu na marigaga na pakalabi kito dia na marigaga. Ia mitu na marigaga ia ko ipoji ipakalabi. Ya jadi itulah zuhud. Dia na marigaga pun linoy yang penting ilalang ngatita dia gaga papoji ako linoy. At masalah Bapak Ibu sekalian, iko masalah dalil. Itu dalil itu pura ni nabagi pong Allah Subhanahu wa taala. Warizku maksumun bainal khalqi hatta al-hinas. Itu dalil itu pura ni bagi-bagi, bagian na ye, pura ni. Ya soy si kuami, baja si kuami, sangadi si kuami, pura ni bagi. Gangkana alati yawana tanae, yawa tanai alati. Ang kamato dalil ni pasadian ko pong taala. Aga dalil ni to alati. Mayat, tomate tu nandre. Ni to alati itu kalau toma combo mati, tanya patoriona. Kedua mandela ada kisia. Tapi kau tomati madoko, buku si Andre. Ya, masalah kalau masalah dalil. Agak nasan topan tata. Idza lam ta'rif unwana rizqik la takhaf fa'lam anna rizqaka ya'rifu unwana. Ajamu tamaselang ya kode tei sengi alamak na dalil ta ajamu tamaselang. Na sababage itu dalil na patentongi pong taala na ita tu bolata na ita. Dia na mungkin salah tama tu dia na mungkin salah tama. Tapi bukan berarti dia berpangku tangan pasrah bukan. Ma'jama kina sabab perintah nama tu pong taala wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Cuma itu warang parangnya, tonga pura na patan tu Allah Subhanahu wa taala pura. Ia 100 misabu ya soe, baja 150, sangadi 50 sabu. Pura ni patan tu. Tapi yang menentukan halal haramnya, ini rupa tahu. Jadi itu patan tu halal haramnya orang parang, ini tu. Kalau bagaimana, Allah Ta'ala patan tu, tapi halal haramnya, ini patan tu. Contoh, Panglut Ta'ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nabawi nyarana. Melolor siruntu sahabana. Gangkana bolana sahabana ero nyarenge deni sengi kendo ya si orang. Tiba-tiba angkat koro anak muda nangis. Orang A'rab itu kampung kasih. Napudangir anak muda makede melo kiga tulung ngak makede age. Tajangan jolo ia nyarekku di bara waktu cenampa mi 10-5 menit melo kasih siruntu sahabatku maka dia rona muda iya dari mari gagah jadi tamu ni pangulut tak ali watun nama su'i pura siruntu sahabana
lenya ro anak muda lenya to nyarana. Makri pangulut ta'ala tapi dia mungkin ala nyarak ya dia mungkin sehingga ro pangulut ta'ala masui pole Madinah betul tongang angkiro nyarana kore noli nyarana betul na noli nyarana mak depe ternyata ro nanya anak muda tanya to nyarana melok nala pelana nami onro atudan nami makri pangulut ta'ala dia nama bela na balu ya pasti ko pasak Madinah. Tami pasak Madinah pangulut tali angkat tong naruntero on ratudan na nyarana. Na tanero Pak Balu makde saga talyangi kami kami lo kimis modalan Pak Balu coba. Pak angkat tu tahu melo mana ni modalan Pak Balu Jangan ro Pak Balu mak bele bawang. Kede deh panarapi Pak modalan mak bele ni. Ya. Apa mage pangali mana nak to? Me mana sani semodalan na tu. Yung pangulit tali makadede tapo na bahawan na saga talangi makadede Pak Baloy ano ye baru-baru linanya engka anak muda lalo deto isi to polike gero baru-baru ke saga talangi makadede apa datu dirham jalan iku makadede ke apa datu sabuh macawi pangulit tali agna sa pangulit tali sa umpa meron nanya anak muda melo isa bara melo yaki ko punga taala bara 10-5 menit apa datu dirham naruntu tapi dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram. Nah sebab magi ero panglut taali nangi pale watuna tamai melo siruntu sahabana nakoti kantona. Ternyata kor kantona angka duwi bawa siaga apa datu dirham. Maka di panglut taali ilal ngatinna iya ko masuk ka mato nasaba makanja kesero anak muda melo kana tulu melo kana bantu jaganya reku saya akan beri hadiah sebanyak 400 dirham. Coba. Tapi alena pilih lalang haram engkau lalang halal ai pasedian. Jadi yang menentukan halal haramnya tuh ini. Jadi itu tuh korupsi itu, to makalasi penipu, perampok, pangai. Dalil nama to tunahala dalil nama to. Tapi alena ni pilih lalang haram engkau lalang halal ai pitanya engkau apa sedang yang kamu. Cuma demi na yakin ke pan pesi. Dia nasak bara. Tapi seumpama melok yakin ko dalil na kupung Allah Subhanahu wa taala melok sak bara, dia akan mendapatkan harta yang sama tapi dengan jalan yang halal. Apalagi makuku yang kalau istilah jam pahalalae haram lagi masuk sak. Oke, pada ko dega punga taala ni mak bicara ya. Mak gara-gara ustaz pakai sematin roh. Ya, supaya dia tematin roh. Sini na mata pengkader. Jadi ini yang kedua. Tanrana ero atae eko yakilora de cekupunga taala Allah akan bikin zuhud hidupnya di dunia. Pole linoe tapi dia gaga papujilino ilala ngatita. Magi na mega to makuke masolangen fasadul umam bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama hubbul mal wal jah. Nasa to panditata Imam Ghazali. Magi na masola masyarakat nasaba mega pejabat masolang. Magi na masola pejabat nasaba mega ni topan rita tona sangalena ustaz masolang. Magi na masola topan rita hubbul mal walja dua nasabari nasaba ero topan rita na po jini waram parange na po jini kedudukannya. Itu dua mitu sabak na dosai sini na dosai kolino itu dua misabak na to. Magi na maceko towe, magi na menipu towe, magi na majaksipa towe, magi na korupsi towe, magi na merampok towe. Dua minasabar itu. Aga hubbul mal wa hubbul jah. Na pujila de waram parangnya, na pujila de kedudukannya. Yarin tu makri nabi ta hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Papujita kulinoe itulah puncak daripada segala kesalahan. Aku to pandita nama solang tanya apa? Ya, yang ratu riolo bicumo pak. Telumi parte. Waktu na zaman namo Papa Harto di, telum itu parte. Nomor rose dia aga P3.
Aga gambaran P3. Ka'bah. Maka dero tu pandritai dukungi P3. Siapa yang tidak tusuk P3 berarti dia telah berpaling dari kiblat. Mana ya? Ya. Berpaling dari kiblat. Nomor 2 aga Golkar. Aga gambaran Golkar. Beringin. Engkau tutup pandai tanah. Pusing woi. Ikode itu do P3 berarti berpaling dari kiblat. Siapa tu dalile alena? Aga. Kira kamu tu dalile lah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ayat apa kiainya? Laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Riolo sahabatna Nabi tak sumpah setia, janji setia kepada Nabi di bawah pohon. Berarti siapa yang tidak coblos Golkar berarti sama saja tidak mau janji setia kepada Nabi Muhammad. Coba. Itu pandit itu kena poji ni linoe na poji ni agak sana. Kedudukannya maka agak saleh sapar lalang. Ya. Nomor 3. Aga partai nomor 3 agak sana. PKI ya. Aga? Oh PDI. Salah ke. Ya. Aga PDI di. Aga berana PDI. Banteng, Tedong. Oh lebih pusing piye. Kowe nomor 1 di Ka'bah, nomor 2 tok beringin, nomor 3. Oh kata dalilena. Aga. Surah terpanjang di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Tedong. Oke. Kita pandit ikut tu masalah itu mako tu. Nama aku ke patwe sebagian itu na yang aku mana. Oh dia lihat. Tali contoh. Angkat tolong aku tanah. Aku sih di tu pandita. Ya aku tanah. Milo fatwa. Nih itu aku tenangnya pegawai bank. Saya minta maaf, kamu pegawai bank di. Tanya di usungguh. Maka dia pegawai bank. Bagaimana hukumnya bunga bank Pak Ustaz? Agak susah sih. Haram. Mutlak. Masa Pak Ustaz. Tiba-tiba maka dia pegawai bank. Oh merencana apa ki Pak Ustaz? 10% mata keuntungan na bangi. May ipatama pesantren tak. Tapi maka dia Pak Ustaz. Makruh pala. Coba. Tapi berubah. Maku tanya ki. May tapa berubah. Haram maca di makruh. Agak nasa Pak Ustaz. 2 memang tu pendapat. Coba. Jadi hati-hati ke maka hati-hati ke. Dia hati-hati ke dia. Hati-hati ke. Jadi itu Pak Puji Kolino itu dia nama kita tahu. Panri taga. Pejabat ga. To biasa ga. Pada. Ya kota mana nih. Maka seorang yang roga ga. Nah tanra nasi di atas. Ya kuyak keluar yang dia cukup Allah Subhanahu Wa Taala. Wazahadahu fid dunya. Allah akan bikin zuhud hidupnya di dunia. Boleh linoe. Tapi dia gaga papoji ilala ngatin aku linoe. Bahkan ngero nanya linona nagunakan me bagaimana dia bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai masjid dekat, na pakai haji, na pakai umrah, na pakai masak, na pakai mak bangun masjid, mak bangun pesantren. Yang kedua, itu pimenek. Terakhir. Agak tandrana kuna kilornya dia cepung Allah Subhanahu Wa Taala. Nah satu panditata Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih wa basarahu bi'uyubin nafsih. Terpung Allah Subhanahu Wa Taala ikuna kilornya dia cerisit di atanna eromatu atai ipancaji kupung Allah Subhanahu Wa Taala malo momitai jana alina. Malo momitai jana alina. Tanya jana toe. Sabay di umum na rupato itu, jangan itu tuh malu mukimitai. Tuh baliman nasa tuh panditay. Beruntunglah orang-orang sibuk dengan keburukannya sendiri. Onro sibukna degaga watu mitai jana to. Ajak kama gajah di semut di seberang lautan pite mata. Tapi gajah di pelupuk mata dehitai. Bicuna jana to. Maka cubu naruntuk manang.
Tapi angke jana tanya pato lopo na yolo na nama tanah dena itu. Oke, si diata dena yakiloring dia cukup Allah Subhanahu wa taala. Supaya malo mo kipale may tejata nasanya to panditata apa agaga. Nomor sidi ya komelo ki malo mo mi tejata wajib ki mapunai guru. Yan itu kumakato bajumai pakato bae termasuk adab mendengarkan khutbah agi nabahas pakato bae ali tak mana nak kena. Iya nabahas pakato bae iya make ali we pakena. Kato tu biasa tahu ustaz se macerama tersinggung wae melo minagasa ustaz se. Ya sina singgung he. Ya sina sindire maunya terima kasih. Na podang iya jata he, iya salata supaya ipakanja kiwiale. Nah itu kumeki malam minta jata ya kongka guru tak. Iya mitu guru itu malam tu podang jata. Masakela deki jadi oh berarti masake kaya. Makassar lah deki jadi berarti Makassar ka. Dia jana kena macawat apa ta ini? Guru itu berani. Jadi kumeki malam minta jata wajib mapunai guru. Kemudian nomor 2, ya kumelo ki malo momite jata na sagi to panditata sapa ki sahaba makanja ya sahaba makanja ye ko sala ki materu podangi makade sala ko. Kemudian napatuju ki akolala coco lalo tongannya. Tapi ko cocok ki biasa-biasa bawa mi. Itu sahaba makanja itu. Ajak lalu tasapa sahaba anggota namo salah ki makadito cocok. Ya. Namo salah ki makadito cocok. Ajak memang cocok ki. Napa-pada ki puangnya. Nasom pagi apa? Na puji-puji ki apa? Na puja-puja ki. Sahabat maka solangi. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, ya kumelo ki malo momite jata tacan mingito pada tak salam. Narampe Nabi ta makada al-mu'min mir'atul mu'min itu selenge camit tu untuk ide. Jadi kong kato maka buat ja tai te jana bukan untuk dicerita. Tapi ya lay caming. Bisa nang kato ada kasar ko ide. Nah maja ta sedih. Kedue maja pala isa di koi kasaraki ki mak bicara. Berarti iya de to na wat dika Makassar mak bicara pasti maja to na sedih to. Ikong kato mala warang parata makaleleng isadi. Oh de nawa diwala para warang parana to pakoyala warang parata makaleleng isadi. Berarti de nawa diwala warang parana to nasaba kowale warang parana to pasti makalelengi nasadi. Jadi betul naga tagalece jo aleta sebelum tagalece to. Ya, yala caming surah-surah salat. Kemudian nomor 4 Bapak Ibu sekalian, ya komelo ki malomo mi tai jata tai te kong kato caca ki. Ya, biasa itu to macaca ye ko mace iko idi to ngamana tu masuk polis sumpana tu to ngamana tu. Ya, biasa tu kong kato emosi ko idi jata mana itu na tepu. Aja man ta macai yolo. Dia tapi iro idi biasa na logi kong kato mace ko idi mace toki. Jadi kong kato mace ko idi tangkalinge mo jolo to ngamai tu na pauwe. Ya ko perlu kong kato mace ko idi bawa ki kertasa si bawa polopeng. Kade bele ko jaiko, bele nga iya. Maseke ko iko, maseke kaya supaya mage. Ipakanja ki matu ero agagae. Terus saya punya guru di Yaman itu di Tarim itu namanya Habib Umar bin Hafiz itu. Itu beliau itu punya mertua namanya Habib Muhammad Al-Ahdar. Ya, gurunda. Kemudian sekaligus Imam Masjid Aga. Jadi Habib Muhammad Al-Ahdar jana mi toronita jana mi dia na poji mita jana to. Dan kana si diwatu pura masuk pajang nyisa masuk pole masigi tiba-tiba angka jemaah na lo makade-kadai sembarang na podangi. Sembarang na podangi. Tapi ronanya to panditata mi cawa bawa mi. Mi cawa bawa mi. Cawa bawa mi. Waktu na nanya pura ni akade-kadai mama ko ner to makade-kadai makade mo makade ro to panditata. Kamu pagamelo to podangnya coba. Kamu paga? Kodek gaga, terima kasih banyak. Terima kasih nih. Terima kasih banyak.
Tanah podo nawala kide cilopu pong Allah Subhanahu wa taala. Kode nagaga melo tapau, wadi nagali sumakuke kasi na sabab maluasa ka de pawan rewani. Ay nama de nange. Waktu nalat tu yolo bolana maka to ibu kartang ko benina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu kartang langsung nak do benina terih pada anak terih. Kita ni ko benina makide. Mana katerih ke? Jadi runange boleh ka masumpa jang isa tiba-tiba ang kato makadeka maka dia beda na tabali wi ganay maka dia mama ko bama mangkalingi waktu ko melisu maka terima kasih lalu ke cemi gitu ta jama mana katariki elo na mario ke maka dia kurang ngopa maka dia magi maka dia ero nangi to maka deka letu maniolona baban na bolae napai suku atiku mak dampengi wi magi tanya nangi ko masige waktu ko nak kede wak dampeng memen deh menangka harus ada jarak dari masjid ke rumah. Itu tuh makanya itu makut. Turuni tejana, kemudian jana turomelo matu pada cengnya. Ya, ikon kato makede sembaran pudangi makede majako jeko. Ta pudangi to majame memang iya. Na to majame memang iya aku bahawa di jalita. Iya men to bahaya toro mengaku ki makanja kaya makanja toro ya segala makanja. Liwa paling kabot tari sesena pong Allah Subhanahu wa taala. Ikon ketomangano iki ayat tewe. Ama ko bawa deh. Bahkan sampai dikatakan remu hati kita ini dalam hadits qudsi agana sepong Allah Subhanahu wa taala. Ana indah. Saya senantiasa bersama hamba-hambaku al-munkasirati qulubuhum. Orang-orang yang hancur hatinya min ajali disebabkan karena aku nasepong wa taala. Jadi ruatina hancur ini tapi dia mewah. Nah, sebab magai naiti pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 3 tandanya hamba iko yakilora de ceko pun Allah Subhanahu wa taala ipapahangi mato agama malomo hadere turu iko engka pengajian. Kemudian nomor 2 dibikin zuhud hidupnya di dunia. De na marigaga ya punelinoe asal kade gaga papoji ilalang atia kolinoe. Kemudian nomor 3 malomo ke toromite jata sehingga nanya ero jata toromelo ki pakanjaki nulena ya yala ada sipalatu pole pung Allah Subhanahu wa taala tongana pole pung Allah Subhanahu wa taala tasalana pole alena itu mak bicarae saya mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hadirin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kama ada daku makasara dewa tungkai taparajika dampa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.